waba waracitse intege muri urugendo, unaweza kuwa umekata tamaa katika safari hii, waba wewe ibibazo bitandukanye mu rugendo turimo, unaweza kuwa na shida tofauti katika safari hii, ariko ngwino kwa Yesu, lakini njoo kwa Yesu. iyo bitwara y'umuzanije, Leta mizigo kwa Yesu. umwenda ukingiza hera watabutse mu kabiri, pazia lilikuwa limefunga limepasuka, hera winjire mu wenyine, ingia peke yako, nikorelea mitwaro wayo yose ku, beba mizigo yako peke uingize yako, badala ya mitwaro ndayisanye, mwambie toa mizigo yako pia mbele zenu, kugira ngo tugire message tutakabaye Imana, ili tupeane ujumbe ambao tumepeana na Mungu. turabamukije mwese rya Yesu mutahe, Tunawasalimu ninyi nyote kandi tubahaye ikaze kubana natwe muri amateraniro, na tunawakaribisha ninyi nyote katika kusanyiko hili. kandi tubahaye ikaze bagenzi bacu tutari kumwe bari mu ntara zitandukanye, Tunakaribisha wale ambao wanatufuata kwa mtandao ndetse na bagenzi bacu bari muri diaspora badukurikira muri aya masaha, hata pia wale wako nje ya nchi hii ya Kenya, kugira ngo dukomeze tubane mu ijambo, ili tuchangie neno la Mungu. kandi tuzi ko iyo ukurikirana kuri mutandao ushobora gukira niba indwara ugakira, niba ijambo rikaza ari igisubizo cyifuzo. Tunajua hata ukifuata neno kwa mtandao utasaidika kwa neno hili, unaweza ponywa magonjwa, unaweza saidika kwa mambo fulani, kuko dufite ubuhamya bw'abantu benshi baje hariya kuri screen bagakurikira amateraniro ahari, noneho byarashambo bahora naryo bigashobora kubakiza. Tunao ushuhuda wa watu wengi wanafuatilia mahubiri, maombi, kitu chochote kwa TV akiamini na anasaidika. Uyu munsi rero tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Leo tunataka kusoma neno la Mungu. Turasanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka. Tunasoma katika Injili ya Luka. Turaza no kwifashisha na mu butumwa bwa Marko. Pia tutakuja kusoma Injili ya Marko. Reka dusome icyo muri Luka ni ibice 22. Acha tusome Luka ni sura 22. Turera ku murongo wa 39 tugeze 46. 39 na 46. Niba twahabonye reka dusome kama tumeona, acha tusome. Ubutumwa bwiza bwa Luka ni ibice 22. Ni 42 umurongo wa 39 tugeze kwa 46. 22, 39 na 46. Niba bahageze rero reka dusome mu izina rya Yesu. Acha tusome katika jina la Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu asengana umubabaro. Kichwa cha maneno ni Yesu kuomba na sikitiko. Arasohoka aja ku musozi wa Elayono kuko yaramenyereye, abigishwa be baramukurikira. Agezeyo arababwira ati nimusenge kugira ngo mutaja mu mosha. 41. Atandukana nabo umwanya uresha n'ahaterwa ibuye, arapfukama arasenga ati Data, nubishaka undenze iki gikombe, ariko vye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Marayika avuye mu ijuru aramubonekera, amwongerera imbaraga kuko yarababaye bikabije, asenga cyane, n'ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Amaze gusenga arahaguruka aja ku bigishwa be, asanga barasinzirijwe n'agahinda. Arababaza ati ikibasinzirije ni iki? Nimuzuke musenge kugira ngo mutaja mu mosha. Amen. Amen. Umutwe w'amagambo wacu uyu munsi, kichwa cha neno, birabangomenya ibyo Yesu yakoreye mu gashamba k'Getsemani. Tambua yale Yesu aliyotenda katika shamba la Getsemani. Kumenya ibyo Yesu yakoze ari mu kariya gashamba k'Getsemani. Kuyatambua yale Yesu alitenda katika shamba la Getsemani. Yesu yakoze byinshi muri uru rugendo. Yesu ametenda mengi katika safari hii. Yasengeye ahantu hari hatandukanye. Aliombea mahali tofauti.
tuzi ko yagendaga avuye ari kumwe n'abigishwa be. Tunajua alikuwa akitembea na wanafunzi wake. Bagera igihe cyo gusenga, walikuwa wanafika wakati wa kuomba, ariko nanone akagira igihe cyo kwiherera akaja mu butayu gusenga. Lakini ilikuwa wakati yeye mwenyewe anajitenga na anaenda maombi. Hari naho yageraga mu nzira ariko kubwiriza abantu ubutumwa na message y'ugatambukira aho ngaho. Hata akitembea njiani alikuwa akienda kihubiri. Hari n'ahandi twaye tumusanga ari ku nyanja ya Tiberiya no kuri Mer Mediterane, naho yahakoraga ibitaramo agasenga kandi akavuga ijambo ry'Imana. Hata katika bahari Yesu aliendelea kunena neno. Reka rero twibanda kubijanye n'akaragashamba k'Getsemani. Acha tuangalie shamba la Getsemani. Ibyabereye hariya n'ibiki byahabereye. Yale yalitendeka hapo, ni nini ilitendeka? Amateka tubwira ko karagashamba kari hejuru mu ntunga y'umusozi. Historia inatuambia shamba hili lilikuwa juu mlimani. Yari hejuru kwa sozi Yerusalemu. Ilikuwa juu katika mlimani. Nubwo yaraje gusenga, Yesu yendaga hano harengeye. Wakati Yesu alikuwa anataka kwenda kuomba, alikuwa anapanda mlima mahali juu. Na Israeli niko babigenzaga. Pia hata wana wa Israeli hivyo. Urebye na zina ndirimbo za Zaburi ubwo bazirimbagamo, baririmbaga bahaye bazamuka umusozi baje ahantu harengeye kugira ngo baje gusenga Imana. Kiangalia hata Zaburi walikuwa wakiimba wakipanda milima. Yesu rero kubera ko nawe yabonaga ibihe byari bimwegereje, ibihe by'umubabaro, araba ngo nta handi ntashobora kuja, reka ngende zamuke ku musozi aroja gusengera. Yesu pia alipofika kwa hatua ya uchungu, ilimpija pande mlima aende aombe. Azamuka rero kuri uyu musozi wa Elayono ajana n'abigishwa be kugira ngo baje gusenga, bongere barebe ko bakongera gusina imbaraga. Akapanda mlima huu wa Mizeituni, akapanda na wanafunzi wake ili aombe, ili wajazwe nguvu ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Ujya kuzamuka umusozi wa masengesho hari icyo bitanga. Kupanda mlima ukienda maombi kuna ile inaongezeka. Uzone no kuva mu rugo ukava ngo reka ngende ive mu rugo yena warumenyera no gusengera mu rugo, ari ukava ngo reka ntere intambwe imwe zibiri zitatu izenda no gusengera n'ahandi hantu muri hari icyo bitanga mu byo bw'Umwuka. Inawezekana ulikuwa umezoea maombi ya nyumbani, lakini ile hatua ya kutoka na kwenda mlimani kuomba kuna yale yanaongezeka. Icyo tubakangurira abakristo, burya iyo uvuze mu ngiye gusenga, gerageze uhindura n'icicaro wari urimo. Niba wari umenyere gusengera mu rugo, ariko bavuga ngo noneho uyu munsi haratera intambwe ngenje ku musozi cyangwa uje mu cyumba ahantu, za ntambwe Imana igenda izibara. Hiyo ndio tunawahimiza washirika, jaribu kupiga hatua utoke kwa nyumba enda kwa vyumba vya maombi, ama uende mlima ni uende kuomba, kuna yale utasaidika. Nuko leo twasomye kama vile tumetoka kusoma, aha muri aka gashamba niho Yesu atangiye gusengana umubabaro. Katika shamba hapa Yesu ndivyo alianza kuomba na huzuni. Yari kumwe n'abigishwa be, alikuwa na wanafunzi wake. Barajana bazamuka na wa musozi muremure, wakapanda mlima mrefu. Aha muri aka gashamba ka Elayono, katika shamba hili la Mizeituni, niho yahuye na bya bitero byari bije kumufata igitero cy'abatanzi ndetse n'abayobozi n'ubuyobozi bwari buhari buri kumwe na Yuda. Hapo ndipo alipatana na kundi lilikuwa limekuja kumshika, kukiwa makuhani Mafarisayo, wote wakikuja kumshika pamoja na Yuda ambaye amemsaliti. Aba batanzi rero kubera ko bari kumwe na Yuda wari wemeye kugambanira umwami Yesu. Ahangaha deje amaze guhabwa amafaranga, araba nta handi ngomba kubajana, ntabatungira urutoki nkajagira bate uwo ntobera nkamusoma, uwo ari kumufata. Hapo makuhani walikuwa na Yuda katika shamba hilo la Getsemani. Alikuwa ametoa ishara ya kwamba yule ambaye mtakubatia na kumbusu, huyo mtamchukua. Aho rero niho urugendo rw'ubucungurwa rwatanga. Hapo ndio safari ya ukombozi wetu. Haleluya. Amen. Urugendo rwo gucungura uyu mukanya tugiye kwibuka imibabaro Yesu tuzamusangira nawe, ni hari imibabaro yatangiriye muri Gashamba.
safari ya ukombozi, safari yetu ya kukombolewa. Saa hii tunakaribia kufika kwa hatua ya kukumbuka, tukikaribia meza ya Bwana, lakini mahali ya uchungu na ukombozi kulianzia hapo katika shamba la Getsemani. Yesu rero kubaragara yatangiye kugira imibabaro, yabonaga ibyari bimutegereje, ngo atangira gusenga, atangira kubaza se ese biragenda gute, kuko yarebaga imibabaro imutegereje. Kwa sababu Yesu aliona machungu anataka kutupitia, ikabidi ajiuliza swali, akahofia sana akiona machungu na akijiuliza, je, itakuwaje na haya machungu? Babigishwa bari kumwe na Yesu, wanafunzi ambao walikuwa na Yesu bahe basengana, wakiomba pamoja na Yesu, ariko baza kugira igihe cyo kunanirwa, wakafika hatua ya kuchoka. Usome haya muri Marko 14, soma katika Marko 14 na mstari wa 37. Barareba uburyo bari abigishwa bari bameze, unaangalia vile mtume walikuwa batangira gusenga, wakaomba, ariko baza kunanirwa, wakafika hatua wakachoka. Abanyakenya bazo siko ubaya, wenyewe wanasema siko ubaya, bari bananiwe, ngo bananijwe n'agahinda, bari ko umwami Yesu agiye guhura nako, walikuwa wamechoka, wakichoshwa na mwili pia na machungu. Icyo gihe Imana yari yamuteye mugongo, hapo Mungu alikuwa amemgeukia. Twibwe rero kuri ya musozi wa Elayono, kumbuka katika mlima wa Mizeituni, yari amaze kubona igikombe cy'imibabaro, alikuwa ameona machungu anayopitia. Satani nawe yari amaze kubibona, aravuga ugomba kumera kuri iki gikombe cy'imibabaro. Shetani naye alikuwa anajihisi kuwa mshindi, kuko yarazi yuko Yesu nta kindi gihe cyamuzanye ari ukugira ngo acungure abana b'abantu. Kwa kuwa Shetani ni mjanja, alikuwa amejua ya kwamba wanadamu wanataka kukombolewa. Satani rero aravuga ngo iki gikombe ugomba kumwereho kubera ko hari icyo wiyemeje gukora. Shetani naye akajihisi kwa kuwa ni lazima utapitia machungu haya. Umwami Yesu nawe barasenga, Yesu akaomba, asiga abigishwa biwe, akaacha mitume, aja aho mu gashamba, akaenda katika shamba hili ambapo tumesoma. Nubwo afite agahinda kenshi, japo alikuwa na uchungu wa moyoni, ariko Yesu yakoresheje ijambo ry'ikinyabupfura, lakini Yesu alitumia neno la hekima. aravuga ngo mwami, nubwo mpesenga muke, aravuga ngo wowe bibe uko ushaka, ntibibe nje uko ushaka. Akaomba Yesu akisema, Bwana, isiwe mapenzi yako bali mapenzi yako yafanyike. Haleluya, amen. Maana ntibibe uko nje ushaka, Bwana, isiwe mapenzi yangu, ahubwo bibe uko ushaka, bali mapenzi yako yafanyike. Ese nuko dusenga? Je, tunaomba ombi hilo? Impamvu rero ubona dusenga ntidusubizwe nuko dusenga nabi. Sababu ambayo inafanya tuombe na tusijibiwe ni maombi tunaomba. Dusenga tuvuga ubushake bwacu, tukaba ngo Mana dufashe ibi, Mana dukorere ibi ngibi, turifuza ibi ngibi, nifuza ibi ngibi, nifuza ibi ngibi. Ariko Yesu ntabwo ariko yasenze, kandi yabona igikombe cyari kimutegereje, aravuga ngo Mana ntibibe ko njyewe nshaka, nubwo yarababaye cyane, ariko aravuga ngo bibe uko wewe ushaka. Maana tunaomba bila na tujibiwe ni sababu tunaomba vibaya. Tukienda mbele za Mungu tunaleta matakwa yetu, Mungu tenda hivi na hivi na vile. Lakini wakati Yesu alipoenda mlimani kuomba, aliomba Mungu, mapenzi yako yafanyike. Reka twige gusenga rero. Acha tuige kuomba. Tubwire Imana ngo Mana twigishe gusenga uko bikwiriye. Tuombe Mungu atusaidie, atufunze kuomba vile ambavyo vinastahili. Tuombe Mana utwigishe gusenga uko bikwiriye. Mungu tufunze kuomba. Mana leo mtu anasenga kamo. Mungu angalia vile nilikuwa nikiomba. Mwaka wa 2023 tubwire Imana ngo Mana twigishe gusenga uko bikwiriye. Mwaka huu tuombe Mungu tumusie atufunze kuomba. Omba Mungu mapenzi ya Mungu yatendeke, siwe mapenzi ya mwanadamu. Tujitahadhari kuomba mapenzi yetu ndio yatendeke. Yesu akaomba, Mungu mapenzi yako yafanyike, siwe mapenzi. Alipoomba hivyo, Mungu kapeana msaada. Haleluya, amen. Nisema tunamzunguka. Nasikiza maneno hayo. Amaze gusenga mtu
alipomaliza ombi avuze ngo ariko vye kuko nshaka isiwe mapenzi yangu, ijuru ryohereza abamarayika, mbingu likafungua msaada wa malaika, abamarayika baraza barwana na Satani, wamalaika wakakuja kupiganisha shetani. ako kanya mu bisubizo kiramanuka, jibu likashuka. haleluya, Amen. Yesu yongererwa imbaraga, Yesu akavikwa nguvu mpya. narimo nsoma muri version y'Ifaransa, wakisoma katika version ya French, baravuga ngo Yesu ngo yamwongereye imbaraga, Yesu aliongezewa nguvu, ngo abafortifie, akajazwa, abafortifie mbese agira izindi imbaraga zidasanzwe, akajazwa nguvu isiyo ya kawaida. kubera ko iyo washize Imana imbere, ukiweka Mungu mbele, Imana zitwongerera izindi imbaraga, Mungu hutupea nguvu zingine. haleluya, Amen. icyampa nawe muri iki gitondo ukongererwa izo mbaraga zose yongererwa. Nakutakia asubuhi njema kama hii ya leo, ujazwe kama nguvu hizo za Yesu Kristo. Abakristo bakeneye izindi mbaraga, Wakristo wanahitaji nguvu zingine. bavandimwe, urugendo turimo ntushobora kwishoboza udafite izo mbaraga z'Umwuka Wera. Safari hii tunayo ni ngumu, huwezi jiweza kama hauna nguvu ya Mungu. dukeneye Umwuka Wera kugira ngo twongerere imbaraga. Tunahitaji nguvu ya kutuwezesha. Ntacyo washobora kwikora udafite Umwuka Wera. Huwezi tenda kazi yoyote bila kujazwa Roho Twongera Mtakatifu. twirinde Imana ngo itwongerere izindi mbaraga. Siri Mungu atuongezee nguvu ya Roho Mtakatifu. Imisozi turi guterera bisaba izindi mbaraga. Milima ambayo tunapanda inahitaji nguvu. Udafite izo mbaraga umusozi ntushobora kuwurenga. Usipokuwa na nguvu, mlima huwezi kuupanda. Uriya musozi wa Lebanon wari muremure, Mlima huyu wa Mizeituni ulikuwa mrefu. kugira ngo uzamuke byasabaga izindi mbaraga. Kuupanda mlima huu uliomba nguvu. Kugira ngo kiriya gikombe kimurengane nuko afite izindi mbaraga. Ili kikombe hiki akipitie ni lazima ajaze Yesu nguvu. yarebaga ibyari bimutegereje, Yesu alitazama yale yako mbele yake. yarebaga ya mibabaro bagiye guhura nayo, Aliona machungu yako mbele yake. yarebaga ya ngone y'abakobwa bagiye gukubitwa, Alikuwa akiona fimbo anataka kuchapa. yitegerezaga rya cumu ryo mu rubavu ryagiye guterwa, Alikuwa anaona mkuki wa ubavuni. aravuga ngo birasinazishoboza. Akaona mambo hayo siyawezi. haleluya, Amen. aravuga ngo birasinazishoboza. Sema mambo hayo siyawezi. Keneye izindi mbaraga zamfasha Nahitaji nguvu mpya. maze Yesu ngo aza kongererwa izindi mbaraga. Yesu akakuja kuongezewa nguvu. Kuri uriya munsi Kwa siku hiyo, isi n'izuba ngo binanirwa kwakira umubabaro wa Yesu. jua na ulimwengu ikashindwa. Isi n'izuba ngo birananirwa kubera ko byari byabonye imibabaro Umwami Yesu ari guhura nayo. Jua na ulimwengu ikashindwa kukubali machungu ya Yesu. Isi yose birukugira kabiri, Ulimwengu wote ukageuka giza. umwijima urongera urabudika, Giza ikatanda. kubera ko hari ikintu gikomeye cyari cyabaye. Kwa sababu kuna tendo ngumu ambalo lilikuwa limetendeka. Yesu rero yapfuye kugira ngo dukire ibyaha bya kabiri. Yesu alikufa ili tuokolewe katika Icyaha cya kabiri nicyo cyatumye Yesu aza kugira ngo aducungure. dhambi ya asili ndio ilifanya Yesu akuje kutukomboa. Amaze kugera kuri uyu munsi ngo umwenda wakingirizaga hera h'urusengero nutahukamo kabiri. Siku hiyo aliposulubiwa, siku hiyo alipotundikwa pazia la hekalu likagawanyika mara mbili. Umwenda ngo ucikamo guhere hariya hejuru, Pazia ikaanzia juu uramanuka wose kugera hasi, ikapasuka vipande uweko viwili. ukuta hariya hakinze, Nyuma ya ukuta kulikuwa kumefungwa. ntabwo ushoboye kwigererayo. Hakukuwa kumekubalika mtu yeyote Ariko muri mwingine. iyo mibabaro ya Yesu, Lakini katika machungu ya Yesu, muri uko kwitanga kwiwe, katika kujitoa kwake, umwenda muragenda ukatikamo kabiri, pazia likapasuka vipande abantu bose viwili. ngo binjirayo. Watu wote wakaingia. Haleluya, Haleluya. 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 Abizera bose dufite uburenganzira bwo kugerayo. Waamini wote tuna haki ya kuingia. Mugiharenga bari wemere kuyinjira, Kitambo hakuna mtu alikuwa akikubaliwa kuingia. yitwaga n'abatanzi gusa. Kulikuwa kunaingiwa na wakuhani kwa Ariko mwaka. muri iki gihe Lakini wakati huu abizera bose binjira, waumini tunaruhusiwa kuingia. abashumba barinjira, Wachungaji wanaingia. abakristo barinjira. Washirika wanaingia. Nta bundi burenganzira ugomba gusaba, Hakuna haki nyingine inahitajika. ntabwo uzajya kwa pasiteri ngo naze kukubariza kukubangira hariya. Si lazima upitie kwa mchungaji ndio uombe ruhusa. Nubwo abantu bafite impano zitandukanye, Hata kama watu wana vipawa tofauti
tofauti, ariko barriere yakuweho, lakini kizuizi kimetolewa katika machungu ya Yesu. Haleluya, amen. Ikindi nitangaza yakoze yari mukaragasha. Ishara nyingine ambayo alitenda mahali hapo, hari umugaragu w'umutamzi, kulikuwa mtumishi wa kuhani, warara aho ngaho, alikuwa hapo karibu, bamukata umutwe, wakamkata kichwa, wakamkata masikio. Wamara gucibwa umutwe, alipokata masikio, Yesu arabaza ntabwo sinshaka abantu. Yesu akasema sitaki watu wa kunipigania. Haleluya, amen. Yesu tubamurwanirira, Yesu huwezi kupigania. Nubwo abigishwa bari bafite ishaka yuko Yesu atagomba kurengana mu maso yabo, hata kama wanafunzi walikuwa wanampenda Yesu asipitie machungu kama hayo, ariko nta ushobora kurwana watahukumiwa, watahukumiwa kwa dhambi. Anamwambia miongo utaisubize, amwambia panga hilo rudishe nyuma. Yesu n'umwiyambaza gutabara. Yesu ukimuomba atakusaidia. Yambaza mu bibazo byawe ufite, ukiomba Yesu katika shida lako, kubera ko agufite umugambi mwiza, sababu anania njema kwako, arakugirira neza, aragukiza, atakusaidia na atakuponya. Agashamba rero, shamba hili la Gethsemane, mureke dukomeze tukazirikana, acha tufikirie kwa matendo haya, twibuke ivyagakorewemo, tukumbuke matendo yaliyotendeka, twibuke imibabaro yabereyemo, tukumbuke machungu Yesu aliyopitia, na wewe inakuangalia. Hapo ilikuwa ni mwanzo ya wokovu. Isi itaanza kuona umutekano, ulimwengu ukapata amani, kwa sababu safari ilikuwa imeanza. Kwa wakufa na kusahaulika, kwa kutupiliwa mbali, lakini kwa neema tukakuja kupewa neema bure. Abafaransa bangotwari kupanga, twari twatsinzwe, tulikuwa tumeishiwa kabisa, urubanza rwari rwadutsinze, tulikuwa kuhukumiwa kabisa, twari dufite cyo kwireguza na gito, hatukuwa na jambo lolote la kujitetea, twavuga twari gufata matumurane ngo bishoboke, hatugeleta mahakimu watutetee. Twari n'abanyamahanga, sisi tulikuwa mataifa, tagaciro twari dufite, hatukuwa wa maana. Yesu rero ashimwe kuko yabonye ko natwe tugomba kubona uburenganzira bungana n'Abisirayeli. Asante kwa Yesu kwa kuwa aliona tunahitaji kuwa na haki kama Waisraeli. Iyo tabawe zango yakubiswe twaba twari muzikubita, hangekuwa yeye hatungejiokoa. Yamiyo baragize yataza kwaba twaba twari kubipfira, machungu hayo hatungeyaweza. Ariko Yesu ashimwe kuko yasanze turabagaciro na baraka. Asante kwa kuwa Yesu ameona udhaifu wetu akatutetea. Bakristo bavandimwe, Wakristo wa ndugu, mureke twikorere umusaraba wa Yesu. Acha tukumbuke mauti ya Yesu, twikorere umusaraba wa Yesu, tubebe msalaba yetu na Yesu. Simoni Mkureni yasanze Yesu yikoreye umusaraba, alimpata Yesu njiani akibeba msalaba. Wari umusaraba ufite hafi nk'ibiro 100, ulikuwa msalaba mzito sana, wari uremereye, ulikuwa mzito. Aho yagendaga kubera ko yari yananiwe yakubiswa, agenda yikubita hasi afite uriya musalaba, alikuwa amebebeshwa msalaba akienda akianguka kwa safari. Simoni wagendanaga nabo, Simoni Mkureni alikuwa anatembea na wao, abone yikubise hasi, alipomwona ameanguka na msalaba, afata msalaba aramutwaza, akabeba msalaba huo. Uko ni kwa Wakristo natwe tugomba kufasha bagenzi bacu. Hivyo ndivyo sisi kama Wakristo tunastahili kusaidia wenzetu. Umukristo mwiza, Mkristo mwema, urubyiruko rwiza, vijana wema, umubyeyi mwiza, wamama wema, umusaza mwiza, wababa wema, nushobora kureba mugenzi we mu kibazo, yule anayetazama ndugu yake akiwa katika shida, ushobora nawe muri icyo kibazo, unaingia unasaidiana naye katika mugenzi shida. wawe niba ashonje, ndugu yako kama ana njaa, ababyeyi bakunze kumenya amakuru cyane, wamama mnajua hivyo, wasanga mugenzi wawe nicyo umurushije, ukipata una mapato kumzidi, ukaba muwatanga support hera muri ya rugo, unajihisi kusaidia mugenzi wawe niba yambaye usa, mwenzako kama
unaweza kufika mwenzako kandi umukozi igikorwa gikomeye na hiyo tendo halitasaulika. Umutwaje umusaraba yarafi Umemsaidia katika msalaba. Abana babirukanye kubera school fees. Watoto wamefukuzwa shule kwa sababu ya umepatana na wao jiani wakitoka shule. Ukisema utataka support ndio kwa mwana shule. Kama una uwezo kwa nini usisupport familia hiyo? Towaje tugienda dukozera katese tukaba kusere bangahe ba wabona umwana wa mugenzi we bamwirukanye kandi bari mu ishuri yeye ufite nk'igihumbi ku mufuka ngo urebe niba haro wabona wa witangiye mugenzi we wasanga ari imbarwa. Tukiulizana hapa ni nani aliyesaidia, tunaweza pata ni wachache. Dusaba rero ufata umusaraba uzaba uremereje. Natuomba tuchukue msalaba. Ufasha mugenzi wawe bisaba gufata haremereje. Kusaidia mwenzako ni lazima uchukue msalaba. Bisaba gufata ahantu hakomeye. Ninaomba ubebe mahali pazito. Ufata ahantu horoshe. Usichukue mahali pazito. Ufata ahantu haremereje. Lazima uchukue mahali pazito. Hapo umemsaidia kubeba msalaba. Kwa Wakristo bali babaye. Hivyo ndivyo ilikuwa Wakristo wa mbele. Soma katika Matendo ya Mitume utaona. Wao walikuwa wanachangia mali zao. Akiingia nyumbani akiona haiende. Anakimbia analeta anasema tutakula pamoja. Hivyo ndivyo ilikuwa na mitume kitambo. Tukisoma Zaburi 69 mstari wa 21 bigaragaza abantu ibitutsi batutse Yesu. Kunaonekana mazarau na matusi yaliyokuwa baramusuzuguye bihagije. Watu walimsarau ya kutosha. Abantu yarafite umutima w'unyumba umutima ushaka no guturika. Alikuwa anajihisi moyoni mwake uchungu. Ngo yashatse ngo washobora kumugirira imbabazi aramubura. Alijihisi kupatikana mmoja wa kumtetea. Tukeneye abasamaria beza. Siku hizi tunahitajika watu wa no kuza tukicara tukuza urusengero tukabyina ibyo bikaturenga ariko tutarabasamaria beza. Tugomba kuba abasamaria beza. Kanisa, lengo la kanisa si kukuja kuimba na kucheza, lakini ni lazima tuwe watu wa kujitolea kusaidia, tuwe na moyo kama ule wa Yesu Kristo. Hilo itorero likuzu kwa Rwanda kwa limeze. Hilo ndilo kanisa limekuwa kwa kiango. Ingechose uzama na utari muri yo kriteri udashobora kuzizitangizo uzaziba ngo ntabwo ni kurugero rukwiye. Ukiona bado haujafika mahali kama hapo, hiyo ndio nafasi inastahili kwa kila Mkristo. Kandi none nubona ngo kurakora ibintu warahiriye hariya twaba bashomba tugenda tukarahira ngo mana zakora ibi zakora ibi ngo nubona n'icyo ngicyo uha ubikora uzava ngo umukozi w'imbura mu maro kubera ko nagomba gukora n'ibisubizo ngibyo. Ukiona unapata kutenda yale umeapia mbele za Mungu, nitatenda hili na hili na hili. Ukiona umewezeshwa, usijivune kwa kuwa umeweza kuyatenda, lakini ni lazima tupite kwa kiwango kingine cha juu. Reka nongere nisubiremo, iyo uzabona uri gukora ibintu wiyemeje ugakora plan ukabango zakora iki zafashuye warangiza ukabona ubigezeho uzabona umukozi w'imbara mu maro kubera ko naonze gukora n'ibisumba ibingibi niyemeje. Ukiona unatenda yale ulijipangia ukaona unayaweza, usijivune, lakini useme kwa kuwa mimi ni mzaifu, kwa kuwa nimetenda yale tunaweza, lakini natubidi tupite mpaka tufike kwa kiwango kingine. Haleluya. Amen. Ngubu ngabo Wakristo bashitse bagomba kwikorera umusaraba wa Yesu. Hao ndio Wakristo ambao wamekomaa, wanastahili kubeba msalaba. Twige gukora ibiruta ibyo twagombye gukora. Tuige kutenda makuu kuzidi yale tunafikiria. Yesu hali ya kusema muri Zaburi, hapo ambapo katika kitabu cha Zaburi ngo alipo msalaba wa ajili nyota, alipokuwa katika msalaba akakuwa na kiu. Mwabara kugira nyota mwabara wa Muhammad. Alipokuwa na kiu akakosa hata mtu wa kumpea maji. Baba ni bagenda nawe, baba ni bavuka na baba Yuda baya bene wao mwashakwa mharutu zikoma aramura. Wale walikuwa wanatembea na wao wanafunzi wake, hata mandugu zake wote wakamwacha, akakosa wa kumpea na maji. Hakuna ngo Muhammad yakuma bamuha ibisharira bamuha ibishobora kumwica
kunywa kuliko wampe maji wakampea ile dawa ya uchungu. Imani dufashe bavandimwe, Mungu atusaidie wa ndugu, tusenge ubudasiba, tuombe bila kukoma, tusenge ubudasiba, tuombe bila kukoma, tufashanye tudafite igitangiriro, tukisaidiana bila kizuizi. Yesu rero abwira abigishwa, Yesu akawaambia wanafunzi, arababwira ngo musenge mutagwa mu mosha, ombeni msiingie majaribuni. Amen. Musenge ngo mutagwa mu mosha, ombeni msiingie majaribuni. twasanze gusenga ni intwaro y'Umukristo. Tulipata kuomba ni silaha ya Mkristo. Kandi mubona uburyo dukurikirana n'abana bacu, vile mzazi anafuatilia mtoto wake, ukamenya kugomba kumugaburira, unajua saa ile hakuna njaa, ukamenya ko inzu ugomba kwishura renti, unajua nyumba utalipa renti. ibyo tugerageza kuzubahiriza. Hiyo tunajaribu kuitilia maanani. N'abana mu gitondo mbere kuza gusenga batabana mu hotekere cyangwa igikoma bagende bamwe. Hata watoto naangalia asubuhi ni lazima wapikiwe chai ama uji waende. Ari kubijanye n'ubuzima bwo mu mwuka, lakini maisha ya kiroho biracari kuri cyane, bado iko mbali. Reka abakristo tuzaza dukura tugere mu rundi rwego. Acha wakristo tukomale, tukue, tufike kwa kiwango kingine. Tugomba kwiga gusenga, tunastahili kuiga kuomba. Murebye urugero rw'abantu bakuru bari hano, Kiangalia kiwango ya watu wakubwa hapa, impamvu mubona mu bifite imbaraga, kwa sababu mnaona bado mko na nguvu, nuko mwigishwa n'ababyeyi banyu gusenga. ni kwa sababu umefunzwa na wazazi wako. Reka mwikinga ababyeyi tucumve neza, wazazi kusikize neno hili. aba bantu bakuru muri hano, hawa watu wakubwa wako hapa, mufite izimbaraga kubera ko hari abantu babatoje gusenga no kubaha Imana. Muko na hizi nguvu kwa sababu ya wazazi ambao wamewafunza. Mwibuke badata imbaraga badushoraho kugira ngo dusenge Imana. Kumbuka wazazi wetu vile walikuwa wanatufunza na nguvu. Noneho bongera uhindukire murebe abana turi kubyara muri iki gihe, mube ngo se ese turushaho izindi mbaraga kugira ngo aba bana bazabona amasengesho ejo hari imbere. Wazazi geuka, mwangalie kizazi cha leo. Je, tunawafunza itakuwaje kesho kwa vijana wetu? Murabona tutari gutsindwa. Hapa inaonekana sisi ni wadhaifu. Mwebwe mwana bishoboye. Je, ninyi mmeweza? Mureke buri wese ashireho yishire kibazo. Kila mmoja ajiulize na ajijibu. Tugomba gutoza abana bacu gusenga. Tunastahili kufunza watoto wetu kuomba. Urubyiruko dufite bige gusenga. Wanalika waige kuomba. Nubwo turi mu bihe bikomeye, ndetse turi no mu migi itandukanye ikomeye, ariko tugomba kwiga gusenga. Hata kama tuko kwa wakati mgumu na area tofauti, lakini nastahili tuige kuomba. Gusenga ndizo bizagufasha ejo uzaba uri wenyine. Kuomba ndio nguvu itatusaidia kesho ijayo. Kandi gusenga tugomba gusenga igihe cyose. Na kuomba ni lazima tuombe kila wakati. Abigishwa babaje Yesu, base dushobora gusenga mu minsi ngahe? Wanafunzi wakamuuliza Yesu, nastahili tuombe siku ngapi? Ugiye kureba mu gitabo cy'amasengesho, Ukiangalia katika kitabu ya maombi, hari abantu usanga basenze iminsi 3. kuna watu ambao wameomba siku 3. Daniel asenga iminsi 21. Daniel aliomba 21. Yesu waje mu butayu agira iminsi 40. Yesu alipoomba akaomba 40. Barabona natwe turasenga iminsi ngahe? Akamuuliza, je, sisi tutaomba siku ngapi? Arabana Yesu mbabwira ngo mugere musenge iminsi iyi nini. Akawaambia, mimi sitawapea siku hii ya Arabana ngo mugere musenge ubudasiba. Yesu akawaambia, ombeni bila kukoma. Haleluya. Amen. Tugomba gusenga ubudasiba. Nastahili tuombe bila kukoma. Kuko nibyo bifasha ubuzima bwacu. Kwa sababu ndio inatuhimiza kwa kundi umubiri ukeneye kurya, ama vile mwili inaomba chakula, niko natwe tuba dukeneye umutima wacu ukeneye ibimutunga. ndivyo hivyo roho yetu inastahili maombi. Tugiye gusoza, tunataka kukamatisha bara dufite ifunguro ryera, sababu tuna meza ya Bwana. turagira ngo tubanze twishire ku muzani, tunajiswali kujiweka kwa kipimo. ntabagiye guhagurutsa mu mubwire ko se bimeze gute. Siwezi kusimamisha niulize ni aje. Turabo twongere twishire ku muzani turi mu duhagaze. Tujipime katika mzani tuone vile tumesimama. Birashoboka ko muri iki gihe uri mu kigaragaza. Inawezekana siku hizi uko na shida fulani. Kandi ushobora kuba ufite ubusharire bwinshi uri kunyuramo muri iki gihe.
Inawezekana unapitia machungu mingi siku hizi. Yesu yanyuze mu busharire bukomeye. Yesu alipitia katika machungu. Yarababaye mu buryo butangaje. Alisikitika kwa mambo ya ajabu. Ngo muri uko kubabara kwiwe, katika uchungu huo, yarafite ubwoko bumwe yararangaje imbere gusa. Alikuwa anatazamia ukoo mmoja. Kubera rero aho gahinda yarafite, kwa sababu ya machungu hayo, kubera ile mibabaro yagize, kwa sababu ya sikitiko hizo, aza kuona promotion, akakuwa kupewa nafasi. Haleluya. Amen. Yesu yari umwami w'abayuda gusa. Yesu alikuwa mfalme wa Wayahudi. Ariko mamare kubambwa, lakini aliposulubiwa, muri bweko hari inyandiko yanditse babangwe n'umwami w'abayuda. Hapo juu ya msalaba kulikuwa kumeandikwa mfalme wa Wayahudi. Yego. Hariya tayari umwami w'abayuda. Hapo juu kulikuwa kumeandikwa mfalme wa Wayahudi. Ariko wamara gutanga amaze gucikana, lakini alipokata roho. Haleluya. Haleluya. Wao ni wa umwami ubwoko bumwe gusa. Yule mfalme wa ukoo mmoja aza guhabwa promotion, akakuja kupewa nafasi. Biraba amavi yose azamupfukamira. Ikasema kila goti litakunjwa. Amoko yose azavuga kuko uri umwami. Mataifa yote yatatambua kwa wewe ni mfalme. Natwe batari barimo abanyamahanga, natwe tuba twinjiyemo. Pia sisi mataifa tukaingia hapo. Yesu abanize promotion y'abantu bose n'ibisose uruwera. Yesu akaingia kwa ngazi ingine, kwa kuwa mataifa yote yatamshuhudia kwa kuwa wewe ni mtakatifu mtakatifu. Ili bisose ziramuvuga. Lugha zote zitatamka kwa kuwa yeye ni mfalme. Kwa tuze ngo rugona wabo rucapo n'ikigeragezo runaka. Tumesema hata kama pia unapitia machungu, ariko wihangane, vumilieni. Umunsi n'umwe, siku ni moja, uzambuka, tutavuka. Kandi niwambuka, na ukivuka, uzahabwa amakamba, utavikwa taji. Haleluya. Haleluya. Uzahabwa amakamba, utavikwa taji, uzabona promotion, utapewa ngazi nyingine. Yesu azaba mwana wanje warakoze. Yesu atasema mwanangu umetenda vyema, mwana wanje warihanganye, mwanangu umevumilia, tabazo warazihanganye, shida zote umezivumilia, ukene warabihanganye, maskini umevumilia, yabagambo warayihanganye, maneno umevumilia, yazana warayihanganye, jaa umevumilia, yabumbara bihanganye, tasa umevumilia. Ariko mwana wanje dore nakugorora, lakini mwanangu zawadi ndio hii. Haleluya. 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 Usengerero udasiba, tuombe bila kukoma, kuko arizo mbaraga z'abizera, ndizo nguvu za waamini. Usengerero tubugire umuco, maombi iwe maisha, tutoze abana bacu, tufunze watoto wetu kuomba, kandi tugerageze gusenga twiherereye, na tuombe kibinafsi. Dusenge twiherereye, tuombe kwa kibinafsi. Bavana kwiherera bigira ibanga rikomeye. Kujitenga kwa maombi kuna siri. Ikizakwereka kuko wakuze, kitu ambayo inaonyesha kama umekomaa. Na uzashobora kugenda ukigasenga wiherereye. Ni vile utapiga hatua kwenda maombi ya kujitenga. Kugendera mu kigari cy'abantu benshi. Ujilinde kuomba kwa maombi ya umati. Ugafata umwanya uri gusenga. Unachukua nafasi yako kuomba peke yako. Wakwibaza bese usenga umwanya ungana gute? Unaweza jiuliza unaomba kwa masaa ngapi? Yesu yabwiye abigishwa. Yesu aliniambia, arabakoze ntimushobora kwihangana n'isaha imwe gusa. Mwambia, je, hamwezi kustiri hata lisaa moja? Kwihangana isaha imwe gusa. Hamwezi kuvumilia hata lisaa moja? Isaha imwe. Umukristo wese, umukristo ukuze, tuwawuza kurenga gusenga isaha imwe. Mkristo ambaye amekomaa ni lazima uombe sidi ya lisaa moja. Isaha imwe gusa. Lisaa moja. Kwihangana lisaa imwe gusa. Je, umeshindwa kuomba lisaa moja? Ibibazo birahi imbere uzashobora kubitsinda. Shida utaziweza kama hautaweza kuomba lisaa moja. Yesu alikuwa abigishwa abari kubareba. Yesu alikuwa akiambia wanafunzi wake arababwira ngo musenge mutaze kugwa mu koba kosha. Ombeni msiingie majaribu. Yeye ibibazo bagiye guhura nabyo. Alipokiona shida zikombele zao, arababwira ngo mwihangane isaha imwe gusa. akaambia vumilieni lisaa moja. Uvuga baranga usanga ari kibazo. Kupiga magoti mahali kama hapa ni uvuga mukumva ugasanga wapfukamye ku maguru. Ukipiga magoti unasikia ni machungu. Kubera ko
saa moja na wewe. saa isaha imwe. Mureke twongere duhumame Yesu saa imwe. Reka tumupe Yesu saa imwe. Haleluya. Duhumame Yesu saa imwe gusa. Tumupe Yesu saa imwe. Umwana umwe gusurangije. Saa moja inatosha. Umunsi umwe gusurangije. Moja inatosha. Saa imwe gusurangije. Saa moja inatosha mbele ya Yesu. Kugira ngo mukorere imitwaro. Ili mbebeshe mizigo. Abantu mwese barusha balemerewe. Akasema nyote mnaolemewa leteni mizigo kwangu nitawaondoa kubaruhura. Na anahitaji kuwabebea mizigo. Anamkoja Yesu Kristo awabebe mizigo. Abantu bafite ibibazo bitabareze. Watu wana shida tofauti. Unaona umuntu agatambuka atabusuhuje. Tunapita bila hata salamu. Waza kubateza kubarikana utasuhuje. Ukimuuliza tena kwa nini haunipe salamu? Akasema kweli hata sijakuona. Hata hapa katikati hawana mashida. Watu wako na mashida tofauti. Watu wana mambo magumu. Lakini chukua ni saa moja. Yesu akawaambia akawaambia ombeni kwa saa moja. Tukue na nyinyi ni saa moja. Muwe na mimi katika huzuni. Yesu alikuwa na machungu ya huzuni. Akauliza, je, hamwezi mkavumilia? Hamwezi mkastiri? Hamwezi mkavumilia saa moja? Haleluya. Kugerana na Yesu n'urukingo. Kutembea na Yesu ni aya maraso Yesu tugiye kumwamukanya. Damu ya Yesu ambayo tugiye kusangira. Mwili huu ambao tunaelekea. Urukingo rw'ibibazo dufite. Urukingo rw'ibara tugendana. Urukingo ya magonjwa. Wari neza ukisuzuma. Ukiendelea makwindira twabara kwisuzume. Ukiangalia moyo wako vizuri. Wali tuongeleza. Tukikula kama inastahili. Haleluya. Yesu numa. Yesu ni mfalme. Azatuwe ukingo. Atakuwa ni ukingo. Bila shaka wabukeneye izindi baraka. Inawezekana unahitaji nguvu. Wabukeneye izindi baraka. Naweza kuwa unahitaji nguvu zingine. Kwa tunahura n'intambara nyinshi mu rugendo. Sababu tunapokumbana na mambo tofauti. Kwa tunana mihenge myinshi muri rugendo. Zoruba ni nyingi katika safari. Iyi sima tumeze nk'abwato bari mu nyanja. Ulimwengu ni kama meli. Ugakubitwa mu mbavu. Ukielekea huku unagongwa. Waliangusha hali ugakubitwa. Ukielekea fasi unagongwa na zoruba. Wabandaga shakiri igisubizo hali ugakubitwa. Ukielekea mbele unagongwa. Wala nyuma ugakubitwa. Ukiangalia nyuma hivyo hivyo. Mwaka tuendelee Yesu. Acha tumkaribie Yesu. Tukeneye izindi baraka. Tunahitaji nguvu mpya. Tukeneye izindi baraka. Tunahitaji nguvu zingine. Mchakura muzahabwa imbaraga mukabarira abamarukira. Neno likasema mtafikwa nguvu na roho akishuka. Muzahabwa imbaraga mukabarira abamarukira. Mtafikwa nguvu mpya roho wa Bwana akishuka. Waba waracitse intege muri urugendo. Naweza kuwa umekata tamaa katika safari hii. Waba warahuye n'ibibazo bitandukanye mu rugendo turimo. Naweza kuwa na shida tofauti katika safari hii. Ariko ngwino kwa Yesu. Lakini njoo kwa Yesu. Iyo mitwaro y'umuzanije. Leta mizigo kwa Yesu. Umwenda ukingiza hera watabuze mu kabiri. Pazia lilikuwa limefunga limepasuka. Enda mwishile mu wenyine. Ingia peke yako. Nikolea mitwaro wayo usishie ku. Beba mizigo yako pelekea. Mwingine badala ya mitwaro ndajisanya. Mwambie toa mizigo yako. Mitwaro nimemelea ikusanya. Mizigo mizito nimekuletea. Hanyuma mwishile mbele data. Na mpelekee mbele yake. Mwabuge kusema Imana. Naweza simama tuombe Mungu. Kugira ngo tugere tubiri Imana. Ili tuambie Mungu. Itongereze imbaraga. Ituzidishie nguvu mpya. Itongereze imbaraga zazilatazo wa kuso Pentecoste. Nguvu zile alizopeana katika siku ya Pentecoste. Ndizo tukeneye kuri uyu munsi. Leo ndizo tunahitaji. Reka tusabe ushumba. Tumwombe mchungaji. Aza dufasha dusengera Imana. Akuja tusaidie kwa maombi. Kugira ngo Imana itongereze imbaraga. Ili nguvu atuongezee nguvu. Abacitse intege bongera basubizwe mu. Wale wamekata tamaa waongezewe nguvu. Kugira ngo twongererwe ibihe byo gusenga. Ili tuzidishiwe wakati wa maombi. Kugira ngo dushobore kunesha kiriya kibi. Ili tushinde adui. Nuko tugomba kwambikwa izo mbaraga. Ni ili tuvae nguvu hiyo. Murakoze Imana wacu. Mana uri mu ijuru, turagushimiye ku mwanya mwiza ubaye. Baba yetu turagushimiye ko umaze kuvuga ijambo ryawe takatifu. Mana data wa Kristo mwenye mamlaka, ni wewe baraka zacu. Tunasema asante kwa neno lako ambalo